pini KARBI ANGLONG TV9 news kilang aradono phansme kardom pipa jupani pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang tonpen arjuponitha Harsing tia chor la pen rong ara da tumpen kam sing rong hang la pen api so anika bp a tumpen alam kia pathak pherang ke mai ki padupan dogmoka police station ke parlo wirwar hawar mentira rong mekar Harsing timate chiru rong hang rong mekar kam sing rong hang la pen anita bp atum angbong patumi hor ki chodut pen Harsing tia bangphu anita bp aphan kachulang rema phan kabor I la pen ape rikas kang sekpu alam kia hok pet kalipisi Harsing tia chor la pen amen terang rong ara da tumpen pherang ke mai along ning jipon Nihana chulang rem bu ni pani join ni pining sek lok lo yo ni pina ni hana chulang du no join ni apina ni pina hanta chopen pulu lu delo apu hala peri ka tingsek tang ho pai ai bang kela mili po bang et at ti sia lang tung pinan ko te bang ha tingsek tang ho hem tingkir kling amala to te la tum peri ka tingsek bon kela akwai ke ipiya phan ho mili po phan ko pasi ka tung ke bomai lo ya peri ka tingsek pa bang lamthe chipaklang pon Harsing tialang likowe abiha ke klema bang phulasi alang li kamsing rong hang lapen anita bepia tomalong prenga chelong pon nangji ki doalam kidam tanga pora khot anita bepi lapen ahem asoratum Harsing tia phan ki thengke chok pusi Harsing tia ahem asorpen pherang ke mai phapon tangtang ton pen alam kachini jia phan pherang ke thengno kaning chipan alam thele arjupon iksin news report KARBI ANGLONG TV9 news Kiri rong harong. Oh, daga leng Harsing ki shopping. Haro phokep lo. Hajar phokep an na peng ke hang dam lo ama ke la tin ke le lo ma ke la ton men hala dak ni po phana pulong oh ta bong pen tha theng jing lo hala tumbang lo hala kam tumbang lo ba thom chera pa kala tung ke daga bang ke ingat ke acho pan pensi ekdam matang thing wang ekdam avi palit holo ekdam bang thom chera brina jalo la tung ke aku polo apai lo aku lu hala pua pe kuvi ya bepar mati ke la so aku ve ada me hang dam lu ama ding ke kai ta he dam pute hang dam po la tung ke kadi ki hem do bang lu abatai lo gedam ta hem do bang bilu tanon ko kilo pani ki tumi ari reporter ki pike nitum bhana plu hem do long le atiklo pu kita nitum ge plung ple alang tuma mena ki gedam ame alang ka mena pap ti ke kad lo apa ba be alang tum kad ni ga hem to mane la so alo so ke mi u e anu penta do alam do sai lo mane tang ano ni kan tho ma prang le ni la so ni kan ta kuna ni ha kuli rong kuna ni arong hang sang ho pen kita la ta nong do sai lo ke la ta ano ni ke perti tum hansi ke perti ta kala tum hansi he kai proxy ke patheng ko ano ni areng i patsu along hon ta jot lap along ho ta jot lap la ke pane pato ni risma dum ta ne dulu da rong ari risma dum ta abaya apa man ta lulap ke kita ke la de so de lo amani ke bang ni de lo Kuating beng de di mati al bang di dal kali la kokon ti anar lo leke tulang rem pa adap le bang sumara pinan di pun ti le bang suwara di pun kokon ta anar lo leke tulang rem ko ban bang apu theng dak lo ake la so ni ko ban bang apu theng dak ni so pa ni lo ni ina so ko ti ko hong dam ti lo ja to isin se pinan to ti ba ni tingkir he ta he ma lo so hoti la to ting sek bon kokon ni pula ke kang sek dam po ni kang pinang so ti bong ka ti se Analo le kokon to lang rem po di nalo to lang rem phai ji tali mama ri to nalo to lang rem to lang rem phai ji mat
Dipu lang mili kamsing timong arong ame karkas pator sai kachong da dampen hem chililile. Lumbajong constituency ke paru lang milia hawar kamsing timong arong ame karlong sing pator lapen Roslyn intipia supo akas pator niphai troksia dap sai kachong da damji pura ada por phai trok pen hempen par si dipua hithi labor stand along an palelo dipua hithi labor stand along adap malom rongara datum theklong lapen chingki dunlong lang pusi kangbod det akas pator hasar pi lapen asabara pen thanpon lapen kangbod det akas pator lake bangjok pen taka chibong ka chingchek puta ave lapen arta le kido o puta kalila ningkan kritrok sibella lapen thana long an stame niphai sirke parni FIR pidamlo pusi ke phowe ga sarpi lapen asabara pen thanpon hempen ke bara hot ke kaching thang aperi lake choice sporting aki iklapen long pen ke akilu mate grey color pusi parang ke atom karjo hot ningjipon lapen ronga sarpen ki than pon ke ahok lo ausu ke angthik jot jerpi jerpo pen kachi bohong ka chingchek puta arju dulong le kidam tang ni phai troxiar ni pen kam ki klem kachong dat kidam pen hemchi wang widet ke asar pi asabora lapen don rap ronga radatum ta mang huprong lapen ni li rada so aphan paridun toilo stame thekdun long le detlo police along stame FIR alo pipa jirdam lo pusi thanpon la si theklonga bangaling sitame 9957965023 lapen 8812890093 aphone number along nang pachini tha pusi kangbodet auso asar pi lapen asabora lapen ronga sar lapen ronga radatum chuning report Dipupen Riarson Hanse report KARBI ANGLONG TV9 News Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi